Kulesifundo esilandelayo sizobe si-evaluate exponential expression 3. Bhala okulandelayo kube ngumkhiqizo we-positive exponent bese ugxila ku-x uma engu-2. Into esogxila kuyo ukuthi siguqule i-negative exponent ibe i-positive exponent. Ithi ngenze isibonelo esilandelayo. Uma u-x to the power negative 2 ufana nokuthi ngithi u-1 ongaphansi kuka-x to the power 2 sesiguqulile sayenza kuba u-negative kwaba u-positive. Naku kunye a to the power negative b kufana nokuthi sithi 1 ngaphansi kuka-a to the power b. Siguqulile futhi u-negative samenza u-positive ngesibonelo. Nasesibalweni sethu kwamele siguqule ke u-negative abe ngu-positive. Asike siguquleni ke. U-x to the power negative 3 kuzoba ngu-1 ngaphansi kuka-x to the power 3. Simphinde ngo-5 to the power negative 2. Lokhu kuzosinika u-1 ngaphansi kuka-5 to the power 2. U-x ke to the power 2 ngoba seka positive sizomyeka anjalo sithi ke simphinda ngo-x to the power 2 bese ke sibuyela emgqeni wethu lo othe siguqule kube u-positive exponent uma u-x engu-2. Sizobuyela ke sithi u-1 ngaphansi kuka-2 to the power 2 3 bese ke simphinda ngo-1 ngaphansi ka-5 to the power 2 bese ke sizoguqula lo x kube ngu-2 to the power 2. Uma siqhubeka ke sifuna impendulo sizothi 2 to the power 2 usinika u-2 umphinda kayi-2 umphinde kayi-2 kuzoba ngu-8. Siye ku-1 ngaphansi ka-5 to the power 2 sothi 5 umphinde ngo-5 sizothola 25 bese ke simphinda ngo-2 to the power 2 siphinde siye le eceleni ke sizothi 2 umphinda ngomunye u-2 uzothola u-4 sithole u-4. Manje sesizohlanganisa okungaphezulu ama-numerator sizothi 1 umphinde ngo-1 umphinde ngo-4 bese ke sizothola u-4. Siye kuma-denominator ngaphansi sithi 8 umphinda ngo-25 uphinde futhi umphinde ngo-1 sizothola u-200 bese ke siyomele sichubeke ngale mpendulo singashiyi inje. Sizothi 4 ungena kayingaki ku-4 kuzoba 1. U-4 ungena kayingaki ku-200 sizothola u-50. Impendulo yethu kuzoba 1 ngaphansi kuka-50. Singaphinde futhi siyenze ngenye indlela kodwa sizobuye sithole yona le mpendulo le esiyitholile make sibuyeleni phezulu. Uma u-1 no-1 simphinda kufana nokuthi ngu-1 so sizothatha ke lo 2 to the power 2 simhlukanise sizothola u-2 bese umphinda ngomunye u-2 bese siya ngaphansi ke
u2 to the power 3 sizomhlukanisa kuba abo 2 abantathu. Sithi 2 umphinda ngo2 umphinde ngo2 siye ku5 to the power 5 ke sihambe siyombhala impendulo kube 5 umphinde ngo5 bese ke siyakuhlanganisa lokhu siphinde futhi sibuza ukuthi u2 ungena kayingakhi ku2 kayi1 siphinde si2 ungena kayingakhi sizothola u1 bese ke lezi zingaphansi siyasihlanganisa u2 umphinde ngo5 uphinde futhi umphinde ngo5 impendulo esizoyithola ngu1 ngaphansi kuka50 ngiyabonga.